Salama amarampa alako kita solanasang, ta patongan kumua ia tupa tunduanta umpotete sangan napuang, tu mangka umpada di langi solalino. Ungkurre sumanga itu mintu pa tunduan napuang matualan katuanta, mai komita patutun itu penanta sia katuanta siumpu puang, ulendi renungan harian toraya allo Senin, tanggal kasera bulan anan tahun 2025. Dolo lata basa sia lata nanungan tu kadan na puang mai komita masambayang. O puang lante atu totemo tu tuntu penangki sia katuang ki mati kalemi. Ungkur resumanga itu atu sia katuan tu tontong pamisorongan kan. Dolo laki soyanan teme katuan ulendui ma rupa-rupa pengkarangan mamalik kan la umbasa sia unnanungan kadamni. Pasake kan puang. Angki makdin unnanungan meloi tu kadammi. Angki tandai apa patunna tama katuangki. Ondong pi la mendadi kama totoran sia pak pakilala lako kami. Lan ulingkai te katuan pak kamasianmi. Lan sangan na puangki puang Yesu ki masambayang mati kalemi. Amin. Kadan na puang di alalan mai bunga na surah na Rasul Paulus lako to Korintus pasal 2 ayat mak pempisan saya lako ayat 10 misa. Kakinan ludio mai puang matua. Susiduka mokto tongku saya lako kalemi emintu siuluku. Taek kurampo umpa pesanan apa na pamanasa puang matua lako kalemi diona kamalutian mak kada baktu diona kakinan. Belannaku kana saimo lan penangku kumua taek sengakna la moraiku isan dio mai kalemi. Sangadinna diona mannari Yesus Kristus tumangka dia ata. Lan mo kalanggaran sia kamatakuran sia lendu ma parondoku usi solangkomi. Ia tu kadangku sia pangadaranku tangia diona kada kakinan tolino umpatilau penanna tau. Sangadinna diona tanda pak patudunna penaanna sia kamatotoranna puang matua. Kumua daanna parandangan kakinaan tolino tu kapatonganammi. Sangadinna kamatotoranna puang matua. Ia tu kakinan tipo kada duka dioluto sundun kapatongananna. Apa tannia kaki naanna telino sia tangia kaki naanna pangulunna telino tu ladiputtai undinna. Sangadinna umpokadakan kaki naanna puang matua tu dirasian sia tangpaan. Tu nalampak mo puang matua tempon diomai lata pomalakbi. Tu moi misa pangulunna telino tai untandai. Belana ia kelana tandai mi manasa tai ena ata itu puang tu oto ana mintu kamala abiran. Sangadinna susi tu disura anakua ia tu apa tang nakita pamata sia tang narangi patalinga sia tang sai nalan penaanna tolino ia moto tu na parandanan ni puang matua tu toong kamali. Apa ia tu kita na pasombo mo puang matua lako kaleta tete dio penanna. Bila na ia mo tu pena tu umpelalan mintu na angge maritik. Moi anna apa mandalan na puang matua. Bila na mindar la untandai tu lan na bateng na tau. Sangadin na pena inang lantau ia to. Tenduka moto tae misa atau untandai tu lan na bateng na puang matua. Sangadin na penan na puang matua. Amin. Ulendui tu kadana puang matua mangka dibasa la tananung lan misa penggarontosan kada tu nakua pamadiongan pena kareba kasalamaran. Siulu solanasang Buddha mo kamanarangan lan lino sia inang taru Buddha mo. Den tu tau ian na madawan tu pasikolanna nasanga mo kumua ia mo manarangna. Den duka tu nakua sila salah sabang dipake. Den duka tu madiongan bang kalena sia Buddha patotu sengana. Ia te Rasul Paulus ia memisa atau napilei puang matua la kareba kasalamaran lan Yesus Kristus.
Ia ke dipelalan tu aganna Rasul Paulus lan kaokoran lan tondok lan passikolan sialan duka kombongan ta ebang tu sayuan nasi turu penti rotolino. Ia mo napo bunga kada Rasul Paulus kumua te rakusai lako kalemi lan kamalutian mak kada batu kakinan. Apabila nadio naman nari Yesus Kristus tumang kadia ata. Moina saading Rasul Paulus kumua langga mo mataku sia mak parondo apabila na pa patudunna pena masallo sia kamatotoranna puang matua. Na ia tu kada na parampo Rasul Paulus, ia mo kada me parongko tu di parampo lako to sundun kapatongananna. Ia tu to disanga sundun kapatongananna, ia mo to umpatongan puang Yesus Kristus mendadi juru salamakna tu disabu to sarani. Maleso mo kumua ia ke umpakare baki kasalamaran la mempayan tu kamadiongan pena umpo parandangan kamatotoran na puang matua. Belanna ia tu kareba kasalamaran tang mempayan la komoi misa pangulun na lino. Apa na parandangan puang matua tu to ungkamali. Kakinan ludiome puang matua ia mo la umponoi penanta sia katuanta nalan umpakareba kasalamaran mendadi saabi ulendui mintu pengkarangan tu nakamasian ki puang matua. Tangia kita tu napangke tahu apa puang matua ia tu dipangke. Sia ia tu la mempayan ia mo tu kamalakbiranna. Amin. Dikua anaden matoto ulingkan itu katuan si turuk kadan na puang matua mai komita peta dapat tunduan ta masambayang. Puang matua kapenombang kilan suruga kure sumanga belanna lante atu totemo maadinkan mi bentu atu kinanai unnannung itu kadammi. Kadammi tu umpakilalakan kumua la tontongkan tuolan kamadiongan pena. La abiraka tuolan kamadiongan pena umpakareba kasalamaran. Kuasa pena masalo mikiran nuan la urondongkan den naupa an nakakinaan ludio mai puang matua la tontong umponoi penangki sia katuangki lan umpakareba kasalamaran la ulendui pa kamayan sia pengkarangan tumi kamaseangkan. Ia moto pasake mokan puang angki madin upateng kameloi te katuan situru lalan pa aporayanmi. Ondong pipuang mangandokan kumua pamatoto kan siarondongkan lante allo marasan kitingayo lan mintu sara pengkarangan sia pasanan tengko tu misorongan kan. Angki madin unangkaran ni situru lalan pa aporayanmi. Masambayangkan kumua pasake temai anak-anak lan duka loboran sia pasikolan pasake tu marasan na undaka pengkarangan sia tu marasan na mengkarang. La abiraka pasake kan solanasang lan unting ngayo itu mak rupa-rupa agan si sonda situ kak dadi lan katuangki. Angki pada tontong ungkanasai sia ungkure sumanga itu mintu pak kamasianmi sia pak kaboromi. Ia mote tu ranungki tu kisorong mati kalemi umpotete puangki puang Yesu ia molalan kasalamaranki. Amin. Rampo inde moto tu kasiumpuranta ulendui renungan harian toraya salama ulingkai katuan lan kamadiongan pena puang umpasake ki solanasang.